Otusevo, ntevele kikilu, ludi, ntevele. Luzeye kumangita seve. Video moshi atadidi, ompangieto wa Kongo. Kize kutu kuna kekalanga ko. Kize onye ompange kinzeko. Kuna mputu kwandi kekalanga, kasi kinzeko. Kize kuna kekalanga ko kwa kumputu. Kizempe nkumbu andiko. Kinzempe ko. Kansi tuzeevo mna social media owantu awonso video bevanganga oyetu awonso notwina mmona kwete video ya wantu ankaka kansi omono kikilu kia mwene dinda kikilu ko muna luzingu lwame nga dinda kia mpangeto a Kongo omushi Kongo kikilu ekidinda kikilu kinasaka kikilu kieleka oyetu a Kongo kikilu oyetu kikilu a Kongo intelligente twina oyetu a Kongo avu tujude de noa mambuma mbote tuvovanga kansi onjo yompangi kize kutukuna kekalanga ko video kakambwene onjo yompangi kikilu unsevese kikilu unsevele kansi nsevele uzembe ntoni kikilu kambonese ntoni onjo yompangi ntoni kikilu ntoni kikilu kamvene ntoni kikilu ankaka kikilu ntoni bena ntoni bevananga onyo ompangi kikilwe kise kutuko lukwa kuto mambo kavovele onyo ompangi kuna muna video andi mambo mafuati ukundati nangavo yavutuka mu Luanda ishi golomeno oluyalo kwaku unakuntanina unakumvana maonso no kisalanga kutuko kansi ginabake nzimbu ginatomadia ginafutwa kisalanga kutuko ginafutwa ginabake nzimbu ginatomadia talangatwe mpongo ginaza utalangatwe mpongo talangatwe mabundi talangatwe mvumu empongo owawongeye unavovavo yavutuka kuna Luanda onge unani kuna Luanda kikilu omono talangato kwaku kina kutu yembwanziko afu kuna Luanda talangato mbwanzi kwa kumputu embwanzi nkatu kina embwanziko kuna Luanda afu kuna Luanda kalanga gina ye kiumfuta kikilu mnanitu onge unavovavo yavutuka kuna Luanda ishi emiami imvovo myampangi eto muna kikongo kikiluka vovele kansi onjo yompangi etwe ntoni kikilu ntoni kibeni nkenda yentantu omono kia mwene Kongo dia dinda dia zowako nga ompangi oyoyo muna video zowa dinda avo ozolele vova endinge twa kikongo tuyangalele tufiaukidi pasivo tuzolelevo endinge twa kikongo kienda kuna ntwala matondo kikilu uvovele vovanga kwako muna ndinge twa kikongo kansi avoziudi dio nua wavova muna ndinge twa kikongo tumatalango mambo mavova kisavoko mambo makizowa makidinda wavovanga muna social media muna kikongo mpe avo kidindo uzolele vova kizowa uzolele vove mambo makizowe vova muna dingala kimuna kikongo ko omono ivovese empangi onge empangi kizeko kuno kalanga kizempe ko kansi omono video akuya mwene omono mpe nzeyevo onge yempe video ame mono monayo video ame talotala yo nzolelevo video ame ya luaka kwangeye ivovese onge yo banza ngavo emputu yayi wayiza onge wayiza kuna emputu yayi omundele sediakwe omundele nguakwe emputu yayi nzuakwe
unvovesa kikilu owayishti kuna mputu unavanga vo nga Afrika Luanda kinadiaka ye valori ko omono ngina kuna mputu kutu kina ye mbwanzi ko unavovele mbwanzi onge ya kwe wa utukila awa utuko onge ye kwa kala ye mbwanzi kwe kuna mputu wa utukile unavovela kikile mbwanzi onge kwe wa utukila kunavata kikile wakolela kunavata unavava unavovelavo kuna Afrika kikwenda diako komundati mbwanzi zina mwofu mbwanzi kizi kutuka unabivovelanga muna kikongwe mukumaza mbwanzi unavovele mbwanzi ekiko kidinda vovela o mambo ma importancia kuna Afrika kuna Angola owa kuna Luanda mambo mayingi ma importancia menako a juventude kebeta salako kebena esaluko ke ndimbu nkatu omaza nkatu eletricidade energia nkatu uwana yingi beta leka muna strada kebena inzoko kebena yo madiako mambu mayingi razanwa yingo fetivana ki okuvusolele vutu kadiaka kuna Afrika kanshongeye erazan waku embwanzi ngilava kinaye mbwanzi ko ekiumfuta kutu kinaye kutu yekiumfuta ko ngina sala ngina kisala nga kutuko ngina vanwe nzimbu epai Biblia kutu muna Biblia kutu bavova omwana yakala ofeti sala ofeti dia muna kiuku sakiandi kedila omuntu ofeti dila muna kiuku sakiandi omuntu ofeti sala yakala ovonkento kanshakala ofeti sala kuna Afrika owantu kebena esaluko kebalendi salako wantu ayingi bazolele salaka kebalendi salako kebena esaluko kuna Europa esalu zinaza yingi zinaza yingi kasi muna mpe epozesa wako ngempe kwa kumputu kwa tanga kwa kuko avonge yewa kuna mputu watange sala wadi sala ke wadi vova kovo omono kutu kisalanga kutuko ngina vanwe nzimbu ofeti sala kekia mbote konge ye mwana yakala unavova mpevo kisalanga kutuko ngina vanwe nzimbu kekia mbote konge yakala ofeti sala onge ye unzoni nsonyo vananga omambu mamovovele mansoni omputulukezo omundele kutu unakutanina ongeye unavovavo ongeye unakwaku omundele kutu unakutanina pasi ongeye kizeko kiamvu ongeye waiza kuna mputu kansi ongeye kuze mindeleko kubazeko onge kuze Europa ko avonge mindele wazaye kulendi vaikiso mambo momo muna nua kuko kulendi kutuko ongeye kulendi kutuko oyeto kuna mputu ya itukuizanga kesavoko wishdi kuna mputu unavako emputu kenzua kuko emputu kengua kuko kesedia kuko mundele kesedia kukengua kuko emputu kenzua kuko awe olendi vova kikilo ovaikisa muna nuaku omono kikwenda kikilo unanyangana nampe unavova mpe omono kivutu kajaka kuna Luanda ko ishi efuanti isi unakuza yefuanti omono kikilo golo meno kivutu kajaka kuna Luanda ko okwa kumputu ngina kina yembwanzi ko ma onge kikilo ontu ako kikilo sala kikilo toma salange empange ontu ako kikilo ambote wine ontu ako kikilo wenda toma sadisa kikilo ontu ako kena dia kambote ko onge yo Kongo unavovo mambo mama mnanwakwe ontu ako ke unadia kawambote ko benda tala kikilo ontu ako ke unadia ambote ko kusafa onge yo Kongo kulendi vovo mambo mafaso ya yiko
onge kuze Europa ko. Quem voaiza com Europa? Quem voaiza com Europa? Uvovelango mambo makizoa, mambo makidinda. Mambo makidinda. Osa mambo ikuvovese. Wenda sala. Wenda sala. Kisa voko ongeye kuna mputo. Akumawaiza kuna mputo. Wadianga kake njimbu za sosiale. Bafutanga kake njimbo nge kusalanga ko bena kufute njimbwe. Onge wayiza unavovambe talangate mpongo evumu umabu mpongo ongo banjilivo mpongo saude talangate mabundi maku talangate mabundi talangate evumu talangate fongelenga elefante unamona eyoyo saude ke saude ko empangyame ke saude ko Endimbu zozo ja sociale utadia gratis endimbu zozo owantu badisanga keluna kutuyensoniko ye mudia mvongita vovavo kuna yentuko obanji divo omundele kieseke kalanga kiau otata dia mpwena kikilo wau kuna yenzevo za mpembe kadisanga kavangilanga maonsono kadisanga vana ngendimbu kafutilanga enzo maonsono omundele kieseke kilo kekalanga kiau. Oh, Estás enganado, meu irmão. Se você pensar isso, quer dizer, você está enganado. Eu não sei qual é o ano que você veio na Europa, mas você não conhece a Europa e não conhece europeu. Não pode estar gabar, porque eu aqui não trabalho, mas eu recebo dinheiro. Sim, senhor, pessoas que não trabalham a receber um dinheiro. Mas vou te falar a verdade. O branco despreza pessoas que não trabalham a receber dinheiro. Não me diz porque o mundo é mentira, porque o branco despreza as pessoas que não trabalham, não fazem nada na Europa, na sua terra. Quer dizer, então se ela tua cabeça, você não tem visão, que nem entende a situação, quer dizer que você está fora do curso, você não é integrado, não integraste na sociedade, porque se você fosse integrado, se você integrasse na sociedade, você, irmão, esse irmão que falou o vídeo em Kikongo, você não diria as palavras que você disse. Não. Um bacongo vergonhoso. Um bacongo que só dá vergonha. Que faz envergonhar a cultura. Ainda por cima falou em Kikongo. Até se falasse Lingala, até podíamos até falar, porque talvez é do RDC. Mas não, falamos o bom Kikongo. Até falar Kikongo mais que é o bom Kikongo. O vovelembe muna Kikongo kikilo kia mbote unduti dikutu muna vove Kikongo. E Kikongo kina vai kakikilo muna nuanji kilo Kikongo kia mbote. Ongeye kikilo uta vovo Kikongo kyoko kikilo ongeye. Unatoa mavovampe muna video yako. Kivuti kadi yaka kuna luwa nkanda pamika golomeno. Kivuti kadi yaka kuna luanda mbwanzi. Okwa kumputu ke tunaye mbwanzi ko talangatu. Sei lá, tem soli, tem não sei que. Ei, tá estranha. Afinal eu nunca vi um bacongo que estranha assim da Europa. Quer dizer, um bacongo, você é um bacongo, você não é civilizado, esse bacongo não é civilizado. Até os bacongos que vivem na África são mais civilizados que esse brother, esse bacongo, esse irmão aqui que veio fazer vídeo falando porque emboamica, golomeno, que fotocaria com a África, monafrica mboandizina. Quer dizer, esse bacongo é uma vergonha. Diz bacongo, é uma vergonha. Esse senhor mesmo, se ele encontrar na rua mesmo a passar, eu vou negar que ele é bacongo, porque só faz envergonhar. Essas pessoas só fazem envergonhar. Só fazem envergonhar. Porque quem fala essas coisas, porque não tem integração. Não está integrado na sociedade, porque uma pessoa que está integrada na sociedade,
E pá, anda ocupado, trabalha, faz não sei o quê, quer dizer, tem pensamentos positivos, pensamentos saudáveis. Estás a ver? Mas uma pessoa que está a pensar porque, não vou mais, vou dar que anime, kuna lua da kwenda dia kwa embuanzi. É que o futa. Puere, é que o kusa. Que o kusa? Embuanzi. Onge ya kwe wa utukila. Onge kumputu wa utukila, vala vavo embuanzi. Que embuanzi? A estranha laquia. Estranha laquia. Você é uma pouca vergonha. És uma vergonha. És uma vergonha. Te digo já, meu senhor, meu irmão Bakongo, eu não te conheço, mas você fez aquele vídeo, essa é a resposta do teu vídeo. Eu sei que um dia esse meu vídeo vai chegar nas tuas mãos, você vai ver. E você és uma vergonha. Vergonha. Falas sem pensar. Claro. Falas o quê? Falas bem o Kikongo. Unatoma vove Kikongo, unatoma vova. Tu fia o kidi kikilumpa si vo onge unavove Kikongo, unavove ndingeto. Kansha vo unavove. Toma banza ngomambo vova, kisavo komamba kizoa. Kizoa kikilu. Kizoa. Crescem, pá, esses bacongo da Europa só fazem envergonhar. Bacongo da Europa só fazem envergonhar. Fazem envergonhar. Eu até, essas pessoas assim, eu vejo uma pessoa assim na rua, eu sinto vergonha que eu falar porque eu conheço essa pessoa. Yensoni kutu mnavo vavo onjo yukikilu mpangi ya mekongo kikilu yensoni savo ankaka kikilu ankako kwa kuna mputu kikila kongo ankaka kuna mputu tsoni bevananga. Oh. Mbani sikutu yo makasi kutu. Oh, katuka.